الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد أيها السادة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وطاعته على ما أمر. عجبا لك أيها الإنسان كل العجب، لقد فرض الله عليك الصلاة فتركتها من غير سبب ولا أعذار. ويل لك ثم ويل لك، لقد دعاك المؤذن قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فأعرضت عن عبادة الله المنتقم الجبار، فأردت نفسك بغضب من الله وأددت من العاصين والفجار الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. يا عباد الله، أيها الإنسان، دعاك المؤذن قائلا الصلاة الصلاة، فما أجبت مع المصلين. أمرك الله بالمحافظة عليها فكنت لها من التاركين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawon yettude Allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah mo maraɗinmo, miɗo wasiyo hoore an ka fuɗɗode e ka sakkitode yen hulu Allah ɗoftoɗen mo. wo kaawe hattirde e kaawe wonande on neɗɗanke mo Allah subhanahu wa ta'ala farli e dow muɗum nde julde. o ronki juulugol, ma haysi o juuli o juulaari e sa'i juuleteɗo, hara kadi ko alda wo e nganto, ko alda wo kadi e sabu. wo bone wodani o neɗɗo kala welsindiɗo e nde julde. noddinowo on sallijo on noddima o wi hayya ala salah, wo are ka julde o watti ɗon hayya alal falah, are e nde malore. wo ɗuriɗa dartiɗa o Allah subhanahu wa ta'ala dundarankejo, weeɓitanɗa hoore ma ko wiyete kon tikkere Allah. a tawni hoore ma e ɓe yedduɓe Allah ɓen bomɓe, ɓen yejjituɓe fi diina Allah kan Allah subhanahu wa ta'ala yejjiti fi maɓɓe. sallijo on o noddima, o noddi ka julde, a jabakimo o yawɗa wondude ɓe juuloɓe. Allah on yamirima ya renu nde julde, a laatike noon ko a tawaɗo e ɓe juulata
haysi juulay kono faalira non e leere mo faala on naka Allah faala ɗon. Arika sellunde imam Muslim nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ko woni hakkunde gorko ma sonnajo e shirkangol Allah ma shirku on e keferankaku ngun ko accugol julde nden. Kala accuɗo julde mo juulata haray o woni shirko o ma o woni kefero. Ko yaltini hadis on ko imam Muslim. O sahabajo wiyeteɗo Burayda o fillike wo nani nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo ahadi hakkunde julɗo e mo wona julɗo haray ko julde nden. Kala accuɗo julde nden haray o woni kefero. Fa ya ibadallah anzaraka Allahu bilwayli wal azab ala tarki salah فنسيت قول رب العالمين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما الذي غرك وأغواك على إسيان مولاك. قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وما الذي سهل لك هذا السبيل وسد في وجهك طرق السعادة والنجاة حتى هممت هذا الهمم ورديت أن تكون من المجرمين الحالكين الخاسرين إياذا بالله. مسيبة جلبة تدوبة الله سبحانه وتعالى أورنتنيما elette mawnuɗe lette sattuɗe ananarika Allah doali wo cattal lette wodani wonande ɓen juulinkinotoɓe allazina hum an salatihim sa'uhun ɓe juulay kono hiɓe welsidi ɓe timminta ruku e sujudu ɓe juulata kadi e leere kono ɓe faalira non ɓe juulirta. Si ɓe juuli kadi haray conci ɗin ɗi timma sartiji ɗin timma ɓe timminta kadi farillaji julde. Wo ko ayyo neɗɗanke ko honɗum hoduma e o joomi ma o taguɗoma o darnuma ko mbaadi ndi o faala o woni ko waɗuma kadi ko oɗo wiyete Allah wowata tawno hoorema e ɓe yimɓe yejjituɓe fi Allah yejjidi fi diina Allah kadi o yejjitay fi maɓɓe o tawe e ɓen bomɓe halketeɓe perduɓe hiɗe mooli Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah alam tasma qawlahu subhanahu wa ta'ala أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الصلاة يا عباد الله. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله إياذا بالله. يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة إذا كنت تاركا للصلاة فما فائدة انتسابك لهذا الدين المحمدي هذا الدين القويم وما هو الفرق إذن بينك وبين النصراني أو اليهودي. مسيبة جلبة تدبه سبحانه وتعالى ودالك دفتر مكو ene harame waɗay julɓe ɓe wanoɓe bomɓe ko honnum heɓi on ko honno wonɗon e ñawirde. Julɗo e mo wona julɗo wawata fotude. Allah subhanahu wa ta'ala on waɗali julde nden ɓurna ɗon ɓe maaki jiyaɗo fof si o maayi ko waɗete landi to yede yawmal qiyamati ko julde nden. Si julde nden moƴƴi haray fof moƴƴi, si nde boniri on tigi ɗe mooli Allah yo Allah on dandu haray o perdi yo Allah on dandu en perdi lakara. Haray ko ayyo musiɗɗo julɗo tedduɗo ko ayyo bandirawo tedduɗo si tawi a laatike ko a neɗɗo mo a juulata haray ko honɗum nodditaniɗa e ka diina nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam diina ñiiɓuka tabituka haray ko honɗum sendinirma on wineteɗo ko alyahudajo ma ko annasarajo. Izan ya ibadallah anta la ta'malu bi muqtada ahkami dinik fa hal ya'malu biha الآند الجاهل بهذا الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فأعلم أن تارك الصلاة لا يقبل الله منه صوما ولا زكاة ولا حجا ولا أملا. تارك الصلاة لا يجعل الله له في رحمته نصيبا ولا أملا.
tariku sala la yuwassi'u llahu lahu fi rizqi tariku sala wala yutilu lahu ajala tariku sala kha'inun mal'unun tal'anhu almalaikatu alkiram allazina la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Musidɗo julɗo tedduɗo teddiɗo l'islam, si tawi a woni neɗɗo mo a juulata haray a gollitirari sariyaji dina ma kan, haray a woni neɗɗo mo juulata haray a woni neɗɗo murtuɗo yaltuɗo e nder dina. hiɗe wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. wo ala fa alam, wo ko ya andu ko yo musidɗo julɗo tedduɗo, neɗɗo mo juulata Allah jaɓata korka makko, neɗɗo mo juulata Allah falaka zakka makko, neɗɗo mo juulata Allah falaka ko hajjoyta, neɗɗo mo juulata kala gollal ngal o golli Allah falaka ngal ha tuma nde o artiga julde, neɗɗo mo juulata Allah waɗantamo geɓal yurmede, neɗɗo mo juulata o mara yela hay e hunde, neɗɗo mo juulata Allah o yeññantamo arsike makko hay si arsike o yaaji o waɗata barke makko, neɗɗo mo juulata Allah on poɗata gurnam makko ɗan e balɗe makko ɗen hay si tawi o pooɗiɗe o waɗata barke majje, neɗɗo mo juulata ko neɗɗo janfotoɗo, neɗɗo mo juulata ko neɗɗo huɗaɗo mo fof huɗi, malaikaɓe tedduɓe huɗaymo, ɓen malaikaɓe ɓe anduɗen ɓe yeddata Allah hiɓe waɗa kala ko Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri ɓe. Faya khasarata man taraka sala allati hiya imadu ddini wal islam. Qala alayhi salatu wassalam as-salatu imadu ddin faman aqamaha faqad aqama ddin wa man hadamaha iyazan billah faqad hadama ddin iyazan billah. Musidɓe julɓe tedduɓe, wo perdi molanaɗo hayrere molanade wonani kala on neɗɗo yeɓuɗo julde, namo juulata on ndey ko welsiniɗo e julde nden juulata e ler ma no juulirte non. Julde nde woni tugalal dina kan, tugalal gotal e tugalel islam. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki as-salatu imadu ddin, woko julde nde woni tugalal dina ngal tigi tigi. Kala ñinnuɗo julde nden haray o ñinni dina kan, kala yirbinɗo julde nden haray o yirbiniri dina kan sengo makko. Faya khasarata liman taraka as-sala wa mana az-zaka wa zalama nafsahu birtikabi zunubi wal asam wattaba ash-shaytan wa khalafa ar-rahman wal awamir wal ahkam ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. O wiɗo musidɗo jilɓo tedduɗo, perdi molanaɗo wonani wonande on neɗɗo mo juulata ma juulinkinotoɗo, o ittata zakka, no mari jawdi ittata zakka, okkorta tampuɓe, okkorta miskinɓe, okkorta wasuɓe, huntanta haaju wonande ɓen hato jimɓe. Wa zalama nafsa, o toñiri hoore makko sabu angal juulugol, sabu waɗɗi dali ulaika hizbu shaytan, ko ɓeeɗo tigi woni fedde sheytan nden, ala inna hizba sheytani humul khasirun. Fedde sheytan nden ko ɓe woni hayruɓe perduɓe kadi, yo Allah waɗu en ka fedde Allah hara waɗari en ka fedde sheytan. Wa an ibnu umar radiyallahu anhuma qal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa iza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah. Wal hadith muttafaqun alayh. Wa ya sa'adata man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla wa hafaza ala as-salawati was-salati al-wusta imtisalan li amri rabbil yamirilan. Ndemi haɓata yimɓe ɓen haɓe seedo wonde ma ala wore weteɗo e gonga nafa rewɗo lorramo rewari on si wona Allah, ɓe seedo muhammad ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ñiiɓa e julde, ɓe itta zakka farlaɗo e jawle maɓɓe. Si ɓe waɗi ɗum ɗo haray hande kadi ɓe dandinayo meme jawle maɓɓe ɗen e ƴiƴe maɓɓe ɗen e ndimuji maɓɓe ɗin, sina haqqe l'islamu on hasibore maɓɓe nden kako e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala woni. Hadis on ko fottaɗo e moɗum. Waya sa'adata man tazakka, e malore wodani kala on laɓɓinɗo hoore mum, laɓɓini fittandu mum, laɓɓini jawdi muɗum, waɗi ko Allah on yamiri, woɗɗiti ko Allah on haɗi. Wa zakara isma rabbihi fa salla, o janti inde joomi makko, o duumi e julde
ha Allah ƴettitimo e ɗum ɗon wa hafaza ala salawati o reeni e waktuji ɗin fof majji wassalati l wusta tentininon julde tumbore nden imtisalan li amri rabbil ala ka ñentingol ka waɗugol ka yiɗugol yamirore Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله القائل في محكم التنزيل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yettude Allah laawol ɗimmol juula e ɓurnaɗo tage fo sallllahu alayhi wa sallam muhammadu kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawo ila yawme alqiyama. ɓeɗo ɓe landoyte yawma alqiyama ma salakakum fi sagar ko honɗum naadi on e nge yiite wiyetege sagar qalu lam naku min almusallin meɗen min juulatano min haajanoka e julde programme uji aduna golle ɗen fayɓe ɓen ko ɗum mapinnomen min marano tan juulugol hay si men juulayde min juulatano e leere hay si men juulay komin hawtinir hay si men juulay haray leere juulugol ngol feƴƴe. ma salakakum fi saqar qalu lam naku min almusallin wa qala subhanahu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya iyazan billah. ayyuha ibadallah فيا سعادة لمن قام لمردات المنان في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاتقوا الله يا عباد الله وخالفوا إسيانه وقدم ما ينجيك من أهوال المحشر وقرب ما يسعدك ويهديك بالتمتع بالحظ الأوفر. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. musidɓe julɓe tedduɓe wo malore wodani yarluye Allah wodani wo kala o ñiiɓuɗo e julde o ñinni julde nden o juulino juulirte e sanga juuleteɗo hara mo timmini sartiji ɗin e coñci ɗin. oɗo o ɗofti Allah jemma o huli Allah sanga hattini e niɓɓugol o huli Allah kadi tumbere ñalorma hara na yeeso yimɓe ɓen o hulata Allah so weddike hara o yedday Allah. ulaika ɓeɗo hizbullah ko ɓeɗo tigi woni fedde Allah nden ala inna hizballahi humul muflihun. ande de nde fedde Allah ko ɓe woni maloyteɓe. fattaqullaha ya ibadallah wo ɓeyden duumoɗen e kulol Allah rentoɗen e yeddugol Allah fi sirri wal alan wa qaddim li nafsika ma yunjika min azabi yawmal mahshar. wo ardinan hoorema gollal moƴƴal fi konko wawoyama dandude e ñalande probléme ji yawmal qiyama wa qarrib ma yusiduka wa yahdika bittamattu bil hazzil awfar. ardin kadi ɓattina konko wonta sabu maleɗa konko wonata sabu feewa fiya dakmito e geɓal moƴƴal yawmal qiyama. wa aqimi ssalah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah arsika on fof meɗen wawugol ñiɓugol e nde julde hara kono haniri ron. allahumma la tufarrig hadha aljam'u almubarak illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbali mabrur. allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarruga masuma. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية.
اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.